Post office ta Ganja Thanaba Hotnaramba Ani Fare ngarang nungthil pung 3:30 rom tarakpada Imphal ge General Post Office ta kilogram 1.3 amasung 2.939 lumba ganja sing hapa carton box ane Delhi da Thanaba Hotnaramba naha ane Imphal Police Station na phagat khibaga loina na ngasi CJM Imphal West ki court ta uthoklaba matungda numit mangani ki police custody remand laukhre pharaba singde kaisam thong Hodam Lairakta Mahendra Asem Chahi Kunmari Apokpa E Bhakta Amasung Posangbam Lanpu Chahi Kunmari Apokpa P Nilachandrane Makoy ani na ganja sing adu Hauzik Delhi ge Sab Darjang da lairiba Hodam Lairakta ge Asem Bobin Chahi Kuntra ganithoy Apokpa laikhidraba E Dilip Kumar da Thanaba Hotnaramba Ani Fare Fakiba IM jail da thajin khrei NSN IM ge Overground Secret Service Agent Intelligence amasung medical wing ge thabak pubugi mathakta laikhidraba athwan abon maina ngangki sakhiba singge video clip sing lalawlub asida tharambani haiduna phagathiba miyoy adu ngasi Lamphel police na CJM Imphal West ke court ta judicial custody remand prayer tawraduna puthorokhibada court na yaba piduna jail da thajin khraba IM ge activist adugi maming Bungdon Romeo Anal sahi yangkhai ga manga apokpa laikhidraba BD Sami Anal Kawe Sugnu PS ki manung chanba Thungseng village tagine haujikna Langol game village zone 3 ki quarter AY80 da lairabani haide Congress leader Okram Ibobibu faba punba tawdanaba high court na khangan khrei Enforcement Directorate na o Ibobibu ngasi laknaba kauramlei high court na directorate ta report pikhalaknaba khangan khrei Haujik Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi maruoiba luchingba ma oibada natana party asigi legislature party gi leader su oriba hanagi chief minister Okram Ibobina famase puduna Manipur Development Society MDS ki chairman oringaida lupa crore 313 ni thoigi senpham lana sizinaki haibagi charge ta enforcement directorate New Delhi na case ama lokholakhraba matungda handakta Imphal da hangdokhraba Directorate of Enforcement ED ge Imphal Sub Zonal Office ke Maikei degisu mahakna chief minister oiringaida Loktak Development Authority LDA gisu yamlaba senfam ama lana sisinaki haibagi charge ta amukasu anirak suba case ama ED na lokholakwaga mari lainana mahakpu tha sigi kunganipan phabugi manungda phaba punba yauna mahaki mathakta akanba thabak amata lokhatanaba High Court of Manipur na directorate asida direction p khrei ahanba enforcement directorate New Delhi na mahaki mathakta lakhotkiba case adudage mahak High Court of Manipur dage anticipatory pre-arrest bail number 42 of 2020 logduna lairakhibane adum oinamag Foreign Exchange Management Act FEMA 1994 amasung Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 na chingbage provision sing thabak ta onthokpage power piriba Government of India ge Ministry of Finance ke Department of Revenue gi makhada Specialized Financial Investigation Agency ama oiriba Enforcement Directorate ke Imphal Sub Zonal Office ki maikei dage o Ibobi gi mathakta Directorate asigi maikei dage laukhalakpa ani suba case oina case number F02/GWZO/2020/95 register togduna laukhalakpane loinana Directorate of Enforcement Imphal Sub Zonal Office ki maikei dage nahongnana LDA gi matangda amukasu laukhalakliba case asiga mari lainana hanagi chief minister asibu ngasi October 12 2021 da Imphal da lariba ED asigi office ta laknaba khangalakibane hanagi chief minister Okram Ibobi gi mathakta case amasu laukhalakpaga loinana ngasi laknaba khangalakpadage mahangna case asidage anticipatory pre-arrest bail pibinaba amukasu High Court of Manipur da prayer tawakibane mahaki anticipatory bail number 45 of 2021 adu ngarang High Court of Manipur ke Chief Justice ki bench ke supplementary clause list ta khanan nabagi damak hab ke court na matter si lokhalakpada petitioner o Ibobi gi maikeda laibak asigi maming lairaba senior counsel Salman Khurshid amasung senior counsel Namoizam Ibotombi na lepki aduga Enforcement Directorate Imphal Sub Zonal Office ke maikeda na Assistant Solicitor General ASJ L Suresh na lepki Chief Justice ki bench asina party anima ki maikeda lepkiba council sing na tawrakpa submission sing taraba matungda Enforcement Directorate ta case asiga mari lainaba mapung phaba report sing chaliba tha sigi kunganipan phawbugi manungda court ta submit tawraknaba khangan khe loina na hairiba court na piriba numit asi phawbugi manungda case asidage
एंटीसिपेटरी बेल पीबीनबा प्रेयर तौरग्लिबा ओ इबोबीगी मथक्ता अकनबा थबक फाबा पुनबना चिंगबा अमता लखुतनबा कोर्टना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट खंगनखे पनबा याबदे अहानबो ओइना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट न्यू दिल्ली की माइकैदगे पिटिशनर की मथक्ता लौखलखिबा केस अदुदगेसु एंटीसिपेटरी बेल पीबीनबा ओ इबोबीगी माइकैदगे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर फाइल तौरखिबा बेल पिटिशन अदु कोर्ट असिगी जस्टिस अहनथेम बिमोल की बेंचना नवेंबर 2020 दा लखुतुना खनखिबने लोइनना बेल पिटिशनर ओइरिबा ओ इबोबीदा एंटीसिपेटरी बेल पीबीबगा लोइनना मरी लेनरिबा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की माइकैदगी रिपोर्ट पिरकनबा डायरेक्शन पीखिबने लोइनना हौजिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की माइकैदगी तोंगान तोंगानबा केस अममम मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी MDS अमसुंग लोकताक डेवलपमेंट ऑथोरिटी LDA गे यामलबा फंडसिंग लाना सिजनखि हाइबगी चार्जता केसिंग असि लखोत्रिंगैगी ममांगदसु मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की माइकैदगी ओइना MDS की वाथोक असिगी मतांगदथि सेप्टेम्बर 2017 दा मतम अदुगी मणिपुर गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर TS मुनिंद्रोना कंप्लेनेंट ओइदुना रिपोर्ट अमा फाइल तौरखिबदगे इम्फाल पुलिस स्टेशन ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 क्लोज टू 1998 अमसुंग इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 420 406 120 बी की मखादा केस FIR नंबर 244 क्लोज 9 2017 रजिस्टर तौदुना लखुतखिबने केस अदुगी मतंगदा पुलिसना थिजिनबा हौरकलबा मतुंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI दा सिनदुना एजेंसी असिनसु ओ इबोबीगी मथक्ता केस अमा लखुतपा लैख्रबने लैंगाक्ति चप मानै तौथोरकपा थबकता खेनबा खक्तने चीफ मिनिस्टर हौखिबा लैंगाका हौजिकी लैंगाका मवोंगदी चप मानबने अदुबु तौथोरकपा थबकता खेनबा खक्तनि हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंगबम बिरेना फोंदोखरे इंडिया दा कोविड-19 वैक्सीन कापथोकपा मीगी मसिंग करोड़ चामा सुरकपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु थागतपा फोंदोकपगा मरी लैनना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के फुबालादा पांगथोकपा थौरमदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असि फोंदोखिबने क्लास 7 तमलिबा महिरोय अमा होमवर्क तौदबगे फुबदा सीबदगे ओजा फारे राजस्थान की चुरू डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कोलासार विलेज दा लैबा प्राइवेट स्कूल अमदा क्लास 7 दा तमलिबा महिरोय नुपा मचा अमा फुबदा सीखिबदगे अंगांग अदुबु फुखिबा स्कूल अदुगी ओजा अमा स्टेट पुलिस ना फारे हाइना सगोलसेल नुमित्ता ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले प्राइवेट स्कूल अदुगी ओजा मनोज ना सही 13 की नुपा मचा अमा ओइदिबा महिरोय गणेशपु महाकी होमवर्क तौरक्तबगीदमक युमसा कैसा नुमित्ता फुबदा सीखि एक्यूज ओजा असिना महिरोय गणेशपु फुखि अमसुंग ममै थंगदा महाकना फुबदा नत्रगा इनबदा अंगांग अदु लैमाइदा हाइथबगा लोइनना सीखि थौदोक अदुना एजुकेशन डिपार्टमेंट अपुंबबु नुंगाइ हनखिदबगा लोइनना मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चथनबा टीम अमा कोलासार थाख्रे कोलासार गे MHO संदीप बिश्नोई फोंदोरकपदा महिरोय गणेश के अपोकपा ओम प्रकाश न तौरकपा कंप्लेन दा युमफम ओइरगा एक्यूज मनोज की मायोक्ता मी हाटपगी केस अमा रजिस्टर तौरे लैखिद्रबा नुपा मचादुगी इमुंगी मियोइसिंग अमसुंग महाका मही तमिनबा अतै अंगांग खरगे स्टेटमेंट सिंग रिकॉर्ड तौरे महिरोय हाटखिबा ओजा मनोज कुमार इंस्टीट्यूशन अदुगी मकोकने महिरोय अदुगी ममादा थौदोक अदुगी पाउ तमखिदे मंगोंदा मचानुपादु हॉस्पिटल दा लೈ हाइजनखे चैंपियंस लीग रोनाल्डो ना मैनचेस्टर यूनाइटेड पु अमुखना माइ पाखनख्रे चेल्सी अमसुंग बियर्नसु माइ पाखरे पोर्टुगल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना अथेंगबदा चनखिबा गोल की mateंगना UEFA चैंपियनशिप लीग के ngarang अथेंगबदा एटलांटा गा सानखिबा ग्रुप F के लीग मैच अमदा अमुखना माइ पाखनख्रे होल्डर चेल्सी अमसुंग वियर्न मुनिक्सु चाउना माइ पाखरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।